Amagara nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV ni ntuko ya njuma tariki 15 turi mweri jwa 8 mwaka jwa 2025 niweregero bwa kono thirite urina utuko bobwega wa mama na wokira urina thiria enjaga ya mwiri ni tha aimwe cia rukiri mbithironge kukwata kwa gani tumurike kuthuja na gutegera mantura jethirite jagikarantere mwanya na nkuruki urakumbite kurara ndene nteto cieto cia Meru TV rukiri mbitikiria twambi na riboti ya keba kuma ntere cia Tharaka ni aria family mo kuma ntere cia Kajuki ndene ya county ya Tharaka Nithi ni ena kirero gikinene na nkuruki gucua Kyoto na bobo ni nyuma ya mwana wao gwithirwa agita uturo Dagitari Mase Dorokem urokwerekana atere uturo bwana njira itikumenyekana araita sibitari ya Ishiara kuringana na family baruga njuma tariki 9 cia mweri jwa 5 ngari ya sibitari ya Ishiara kana ambulance ire kamataga hazi ni ombera kwa kamata Dagitari Mase Ndoroke ikimwejaga lifti nyuma ya kuthiria ngugi ciawe kagitene go tuko nikirana ndege kwerekana nyumene ndereba ari barabarene ni ombera kwithirwa akimenya murango jongari je kurugoka na kurungika ngari agitegaira nyuma atombera kuona Dagitari Mase Doroke na ndi family ni kugeria gucua Kyoto na kumenya kaumo gagikuka mwanda wao ni kiriko ndagara wekona na ripoti hiyo. Family moya mukoroko manyakana tanduruke kumantara Kayoke ibakorera kuwata Kyoto nyuma ya mware wora wijekene tan Dr. Mase Nduruke okwena njereta kwereka mieri 3 irathira gikuokera keumire gorobo tariki 9 mweri wa 5 ntugo ya njuma nyuma ya ndagitari yogotwakiria ambulance sibitari yumite Runyenjesi kugira mwaja ntere cia Ishiara na ararutaga gwira jari Juliet Karemi Nduruke mwaragina wa ndagitari ambulance yatwete kuma Runyenjeri hayete nayo Ishiara bwatwikika bo bwatwikikire kaba mutiganirie na ibu gukarikaga motigire Dr. Mase Nduruke kuringana na ombi ya gituo kia polisi gia Ishiara ojiro barabarani gatagati atakwimanyara nyuma ya mitaratara kathomba family yathikire mwenda wao jari Geoffrey Muthangi wa Nduruke muruagina wa Mase Nduruke tuko postmortem daktari na twila our sister akuire blunt force trauma at the back of the hand anari na bruises njara elbows the left hand ni arimbu niku just below the elbow na mbaruchiri chiambere charimbu na nari na bruises maru on the kneecap na bruises na after tukumbare our sister treatment maru 5 malalamishi matwe na mo ikuithirwa tutie satisfied na tutikuwana ribura ndisi ya bakorotha investigation nuntu chikuthukia a lot of time gikuokia ndagitari kiumire barabarani nene ya Runyenjesi kuthongera mwanka Ishiara kilomita 1 kinyuma ya gukinya gituo kia polisi ya Ishiara kumite Runyenjesi lakini mpaka thaino ndisi ya bandu batikure bakuthukia kinya statement imwe we sample kinya daktari utete igatuma ki government chemist kinya cho bandu from the information that I have the last time to arire na ora ni change ambirire bandu ataira na itukuona injustice itiko kareka in the right time nakanyoga go family on the mongera thaino bari mwinduni omunene gutari report jochongoni bakugwata kana kwenderea na ujara Lawrence Ambengi na kwa Mase Nduruke akirira Kyoto kia mwana wake ila mbale akwenda kumenya kemele yake umire no ndo athirikari ni na kwiro metankari na thirikari kyo yankari kauri ya thirikari no le enzoire kana taka information ile twawatire inyaweresa mtu thaingi utiumba kumelewa kogu tuliromba thirikari anabombeka wanasiasa bathongere gatigati bombe gututetheria nikenda uchunguzi bobo kuruthwa bwa mwalasha bomba kwendelea na bomba kureka nikenda tuigwa twena gukiriria thini wa nkoro cietu umabomba kumenyeka ndagitari Bongo urai munene wa sibitari kiombe ya Ishiara akeresa bora mutigire Mase Nduruke ombire kwethirwa kira sibitari na bakimwendekithia sibitari yingi confirm that at that various date there was a patient who was brought at the middle of the night
between 10 and 12, and by some people we were not able to identify. And the clinician who was on duty confirmed that the patient was dead while in the vehicle, and we were unable. We referred the persons who and the patient. We referred them to the nearest police post. They do reports, so that they take the patient to the nearest morgue. We were not able to establish because it was quick. We could not even remember the number of the vehicle, because when an emergency is brought, the first thing is a patient, not who was brought or who is driving or what kind of a vehicle. But it was a saloon car. Anonto bageto migeku family ya motote ki masenduruke getiwa na bioria nkabo twina bioria bingi mono nuntu number 1 ukaya kwithirwa na wire barabara ni assume ndire na wire barabara ni ari nkari ni ngai nutiko but ndireba tumba kugata mona na kurukire approach ndiciara na chokera wagu na mutigari gatika barabara nuntu askari ugire amoira at the middle of the road. Number 2 tutikwera wanata askari bomba kwa mtu barabara ni ile accident kana bakoya mtu barabara bakuruka cibitari ya thirikari bakamwire ina kiri cibitari private mbiru ine ile wano we possible. So twina beauty bingi tutakwa na answers niki tumutu kwigwa twina orura DCI batakurotha investigation in the right time na batunenkera at least answers ikathima tukinya to some rest. Kuma Kajoge County ya Tharaka Nithi nikiripotera Meru TV rito Kambita Ndagara waigona kongera kune ati akari mbeu mbithi na nkuruki etithia boda kuma ntere cia njia na aria maili 3 nibashumiritie na kumeneria bu nene amwe na kurita mukana jo murito kiruro ari MCA wa njia Isaiah Kanyaru amwe na Murega Baishu uria ni mukuru wa wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza. Bobo ni nyuma ya Murega Baishu na Isaiah Kanyaru kuga bakethera bari na maandamano ntuko ya Jumamosi ntere ucha maili 3 maandamano jara kariba baba kuga nija kwithirwa aja kithukangie thiri ria yonekane gweta na mbere ntere izi kuringana na kariba baba ugete Murega Baishu na Isaiah Kanyaru ni atongeria baraba ethagirwa bakichwa nkuchanio na nkoruki kugeria kureta rumena na mpatho gategate kari nabo batetikiria maandamano jaja jeta na mbere ntuko eu ya Jumamosi. Akariba maili 3 erere njia wa Ndegembe Central endene baumete kwa lotela kiara kiwari MCA won we Isaiah Kanyaru amwe na Murega Baishu orane mukuru wa wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza bakimwira ate mantu yara bangete kubwithia maandamano ntuku ya Jumamosi ntere yise maili 3 kaiwate na endebo ayuthi baba te tayari kwithia betumika boboi. Isaiah Kanyaru bora ituisi ore ondo na ituisi we mutongori ondwa no te endete thiri nya kwaku ote miendete kwa hivyo sokia ndo ntumbo na kwa bakawera na Murega Baishu njia batu twe sasawa kento kya biele uwanja na boba maili 3 teba kuretha cia teba kuya kubangira maandamano itokuwa Murega ndo rari nwero na ibware nweso na iburari okono maili 3 mwera tobwera atire tore akazi banjia Isaiah Kanyaru ore akwiwata twako wata tore akazi banjia totakwenda totumira boboe batwe na totakwenda wathani boibondi twe baba ngete batwe bakawanto bamaitha tubawatanithie tubauririe tubaongere mbesa genda tubauria nchobi satande banyubo bonde na twe tukera mosimi tu tunyanso birerwa itwathero muntu mwa mosimi wa mwandali atwira ndakasiego bwanyansobi ntaeni nguria sobotethia ona aba musema ni yoro kwa we na yo maitha to yo sangira bijana ambia sinsobi ndegwera utekijano mwe okilabu kanombi okiagunyunsobi kwenda kwera Murega Baishu kethira omba kuthikiria kameme ka ndao toma buru Murega Baishu eta wate kawera boya mwera na atwere mutuma ntwethingia kanya arite ngwe eitarero arare ku te maendeleo turona kwa yoyo kwa na mande buti ya mubwana ni na namba 9 na namba 4 no tethio bou yatewekereka ke materesi yera kemo ke miri kenge ke atuwa kianine ibyo totetha sebiu kaitene kauba kiarire mantu yako ni bonda shenderere maili 3 ni
ni bawete ati Kanyaru ura wari MCA wa Ntereji na andikirite rwangiro kena baroa ya kuwate shendi ye iri barabarene na nibati kuthalwa na ende antu baba bikibiki bakwa bonda shendi yomba kwethera kibatethia na nikapa rombete MCA wo omba kwethera kibakira tatandechi ama no bonda kanyana peni era nkweua indakachi akware twarire watu ekamwesimua akuona ka supplementary budget areta shendi ya bonda ara mairi thatu ibarua mheshimiwa barua Isaya watira kuandika kera akiwa njirera tiaki kibonda era etiaki sawa takari engineer na bantu barabaka oni dario engineer nario na engineer wa government na engineer ena barua chionte akaandika barua akauwa ne aki na ne brokete ndwenenchi ntiyago ikwawe akite Isaya kirimbiga Nyaru ngutume na kwelenge na kwere kabisa watu dhani bado tu antu bikibiki arora nonto kwena bonda togo ni mheshimiwa Mwandali na ro togira yo nyo tuitha mpio nyo turia tutere dasore customer betu kama tabikibiki ya kwena barua watira wandika wakera na we kuandika bari wakera weto wa bera sendi yo kibarabareni kenda send bonda togira njire na ro yokurwa huto kuromba batwe ekiagolo yakurwa ekiagolo yakingirwa batu tonga koro batu kitie to gatogeni mheshimiwa Mwandali lawa Kanyaru kathaunto murume eyo tuogere kioro utoga yuraino arora tuitheo na tweta tukumao Oriu bakionania weru bakiwate utongoria buriku ni Bobo Mwandali ora MCA wa Njia nibwetete bwaya na indi ni bakuona weti na mbere awetu Isaya imo inanti maendeleo na korea na maendeleo no mtoto eta kinya barabara ne ili kobudwa na aramba yo na kuandika barua tu wanto kaumanjerene satandrenda naye to trimana ende mheshimiwa Mwandali tafadhali kuwa nane nkerwe kanya arutemwe no mheshimiwa Mwandali to rugi miaka yana tuta Mwenda na korutangwe ora atobwethairia tonyumora ndrasa irora atobwethairia to metalo to karabati tumetio to ampoe lakini thai mheshimiwa etobwetheria ndrasa iweterwa ni anto na ikuonekana Kiripoti na Meru TV kuma maili tatu Njia wa Ndege Central Mbeta Mukiri Okonja. Alright, kila ripoti ingine ati akariba kangwene ndene awadi ya Kyogoshua Ntereche Tigania East ni bashumiretie na kuonania kunganirwa kwao na nkroki gukenera na gukatha mujumbe wa Ntereji mporo wa buri na babo ni nyuma abo kwithirwa bagithetherwa na gwikirwa stima Ntereji bakiaria bari ndene ya thoko ya kangwene akariba bani baugete stima ni chithirite chikibathangikio kagitaga karanja ende na ndemo mujumbe mporo wa buri nethiritwe akibekira kintu kiria bakuga bageta na mbere na ngogo ciao na nkroki biashara kinya kagita na karia kwagea mundu Kwa kimporo mwasimu wewe atona tukulingana wale watu raiti na hata taabona hata na mbele utumenyero utweni ndio katugwa ni bwa yake mwasimu wa mporo ntwabori itugona itotete miaka 5 theri mwankaza itugona transform kangwene kwea na itomura ibwa ya na uare na murungu wa mutharime koke akombeka miaka yeke irabati kuriaku uterabati kuma kuona ngara murungu agenda. Mimi nimefurahi sana kwa kuona transformer yetu imekuja sababu ilikuwa imekaa kama imepotea na tumefurahi sana kwa kuona mwangaza sababu tulikuwa tumekaa kwa kisa kwa muda mrefu. Sasa nimesema MP wetu Mbolo tutaendelea kumchagua. Kwa hivyo yani mheshimiwa wetu Mporo Abori no ntobo tora transformer na tuweta mbere kuthura Mporo mwanke itarea wetu tegomenya muthianire turiendelea kuthura Mporo no twatura iribi tutona ko na itokuwa ibo yakinya no ntobote thibora kwa na beto na twetu ingwa kitonete manto ameyage Mporo na tembere buru to weto na twamuthura mwanko terio na mbere burungo chokia nkatho nyingi ki mheshimiwa wetu Mporo no ntumiake 5 turiite kangwene katona transformer na mheshimiwa itukurigana ntukwire jira ararwa ma awire tukekirwa stima na kweri kathara na ntu bakangwene ntukwena rwa na kuwirwa kunene no ntu bamanto yari kiti okinyika no ntu twina ntuku nyingi ira tureririte lakini kwa tuweka ite kuoneka na mheshimiwa itukuwa ibo Kaunti ya Meru Kiraito Muronge na ugeta na ndi Meru iri na biama bya kungana arena ndi arombeta tongeria bonde babia mabibi kwithirwa bakeja mwana gutegera uraba gatethia Meru na kinya kunengera Meru inya ya siasa
kiri kithurano twitite ni arankũrũkĩkĩra itũmũrũngi augĩte mbeu mbithi bari na inya ya kuonania atongere bara bakathura kiri kithurano kia mwaka wa 2027 muno agĩtarĩria maũndũ zegie gũtũmĩra mitandao ya kinandi. Jeff Wagituma na aranĩrĩtie na ngavana ũcio wa Bairũ wa Meru na gũtũbangania riboti na njĩra ĩntarĩru. Akiaria na metha ya nteto ya Meru TV ndirebo kiama kia Ambassador itũmũrũngi na ũrĩa warĩ gavana wa Bairũ wa Meru na ugĩte kaunti ya Meru nandi na bia makathumba na atongeria ba bia mabibi ni babatere kwija amwe nikenda gũteithia Meru gĩsiasa kiri kithurano kinene kijite na kinya nkũrũki bethere bakirikanira kaunti ya Meru ni mbie kethere kiona kumania na thirikari ĩrĩa gatongeria nthiguru ĩje kiri kithurano kiu. Right now mporo na kiama tawa no peu munye munene o PNU kira itũmũrũngi munene o Mbas methe karintori na neneire kwa DCP na nande wa sister Kawira Mwangaza no na kiawe maendeleo UMP na kinya mwereria ntietha kireo kinya mazingira akiori kira kiama kia Meru kou vyama vya Meru vingite ya siruali vingi sana no kiama kena mutongeria na onda ruga kiyete kurira Meru kurutuma gwitaga atweka kinya namba itukwa twena show almost 700,000 votes ya Meru ikagano gwatweka gitutikio nonto muntu ajukia kundikawe eta kona fulani ongeta kona fulani na nuye nale guru anto baraitha numbers gitombe kona kinya basho baikozi waves nonto gekona ndo abaingi kinyara ira atimba ko ignored nonto njaruo ni nyingi na batura kwitha wainawe so ketha Amiru kwenda kuena nguvu ya siasa na mwankabu ile bure amwe otherwise you'll be very weak and ignored as a community. Nkũrũki mũtongeria ũjo na ugĩte akageria kũriũkia mĩcemanio ya rĩthi kĩaja kaunti ya Meru nikenda atongeria ba kaunti ĩje o amwe na akari bagategera ũrĩa bakethera bagĩũkĩria kaunti ĩje. So inkũrũganĩro ntutuye nĩ twinderi we can meet as leaders wabia babibi tukagira kuona kethera we have a common denominator kethera nyethera itutata nerangie gotire kwikirete nambi kethera kule some commonality kethera kwe gantu tumba kwitha twena ko muno ura tumba gukiria Meru turi amwe and I'll be very happy to do that. Itugite igitari mwetu na munya na mithika tugeta mushoni mwezi 3 twali na Meru na det to decide destiny ya Meru turi amwe turatongeria ba Meru mushoni yu tomba wikika mwankanandi na nkologania going forward tubu gochwana na personal deda muno kuchwanya ya bamithika kwa munya tukarandika iri tushuranie where have we come from na ina tuitite bo bwe bakenda bwe kumi kuma kiri mutongeria ujo na ugite kiri kithurano kijite gukoneka magegania bunene nuntu bandu kimbithi kethira ki bakaumira kuringa kura gukurukira inya ya mitandao. It is possible the youth can transform the country just through this digital warfare. And I think about where we are as the older generation to take one angle. Now I think kinya yudi Meru bomba kutureta surprise. And to babu yoganibo watuka finally tebo. Kuna de oninke nunkerenya nderiko. Inko nunkerenya youth. Mimbi gora betete.
and I think within the next 1 year tukona direction ni mokiri. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Jeff Wagituma twerekere mu nkathoko ya Gakoromoni ni aria bamwe ba biashara baraba ithagara bagitana mbere na gwishia onteri ucha Koromoni ni bashumirite na kumeneria bunene omwe wa atongeria bantu bari na mawathe maiko makarina nabo bone nyuma makarina kuonekana kithumbia na nkuruki kwa ria mantu jatibu ije munini wa rais wa ndeguru ya Kenya Professor Kithure Kindiki. MC Mutonga na ripoti hiyo. Na antu babaingi ni bakumbite kwithirwo batirimanite na muthuro jutangana kuonekana ndene ya chauri yako Gakoromone aria bameneretie bunene uria wijikene jamakarina. Gito jakwa mbita wa Elvis Kirimi mukario Gakoromone mutongorio gikundi giki akuna mantu jatuthuritie batu no ntuturiacha batu turuga batu bai tutam batu tuba tutam hende kuna gekiwete chiethetie no kwenda kuga Meru tukauria atiri ugwe makarina sababu ugwambia kuruma kindikiri na igo turona ari urari cibitari igo rauga kindiki ja kuraithe sababu yo muruma imbi thaizi makarina kindiki tuju mugana atumanire indonere Gideon Kimathi akijo kuraitha aumite obisi ya kindiki koko nda kindiki ja maguru ja wa kuraitha ari daktari kirena ndi tukuromba batu ayuthi ba Koromone tuyayuthi ba Koromone thirikari cia kindiki batu tumigwete jeria urari karitu riko uwe mukarina uwe ugo no tonyerere no karite kireitore ari ngugine kireito mukaria imanginyo bwa turetere wanje kuringanga boenga kireitu toyo kawira uraje aja jo support kawira juzi nandi tumato ja thuke no kindiki no ari kwanjo muthamio mwiranga uni uti uwe ugo ntuchita kionje ukarera kionje sio nyeni wale mavu no tuti kionje akuru ngoto bionje kuna bionje bya akiri kuna bionje bendera ndenge kwira kuna ndewe makarina wachita kionje wenka wethi ndi kionje kikera kina impact nyabatu kwa kana kama Meru rachera kana kama Meru inyaka wa uwi inyaka wa koi no pero tafadhali imwana wetu na nambe to tukolea sana na tukinyereta mbere na no karete kundi kege to cha shauri niyo down na tunamheshimu sana mkubwa, we salute you, thank you. Na leo ni jona ya kugura kiona na kigua mbeta MC Mutonga ndio kuripotera ndene ya Meru TV. Senator wa kaunti ya Meru Orenwe munini wa speaker wa bunge ya Senate Kadhuri Murungi na ugete ati mawega kaunti na tarite mawega jara kaunti kethiri kiona gukurukira muswada juria aikirie ndene ya bunge nikianda assembly cha Kenya chikona mbecha kuma kiri thirikari nene ite gukurukira kiri governor ni arana nde augete miswanda jujo kana muswanda jujo ni jogo wake ni jogo ikira inya thirikari cha matura na Kenya gwikira inya MCA nikienda kuthuja uritingu gwa governor na Kenya gutetheria kiro tongeria bwa ndegoro eje Jeff Wagituma na rugono ru nyuma ya President William Ruto gwikira kirore muswanda joikitwe mbungene ya Seneti ni Kadhuri Murungi nande na umirite na gutariria jamwe jamathina onete mbere athithia muswanda jojo na kinya gutariria mawega nkabo jakejane na muswanda jojo riria mbunge cia county chikambiria kunenkerwa mbeca kuma kiri thirikari nene yeje igateithia county assemblies ya ikateithia county assemblies gwethura bena autonomy kana bena kipawa kiao tofauti no tumbero ra kurari mbeca ciothe chaira county assembly itwira gutumira irazima bali takire CC wa finance ka waziri wa fedha nikenda bomba kwa approve mbeca ira bagutumira bali assembly ndatweje karaga Kenya igitaliria between up to 1980s iro watwikite parliament yeta kiri office of the president ushaindiro kinya wita committee sitting na their parliamentary service commission yejire act implemented
irio watwikire nandi parliament ya independent na parliament igethwa eti independent ya executive ithirwa itikumba gwita ngui yao ya oversight na gutegera na thirikari gwita ngui so mbiru ici kana narua sheria ici ikurukirwo narua na ichino ne president ne kwa county zinya ka assembly zinya nikenda bomba kuibanga kabaibo bongwa bomba kumenya mitaratara yao bakabanga atia every quarter bakaja na plan yao bakanenkanira nikenda bomba kunenkerwa mbeca cia gwita ngugi hiu niara nandi Kathuri Murungi akuromba MCs banthiguru iji gwikira thirikari cia matura inya na kinya nkuruki gukaria mbeca citatumire buthuku ni gavana bara bari itine lakini ambire county assemblies imbiji botwire mono kuinvite CCs bate kuija kiuthikira ki committee cha assembly babu bwina inya urio te kubuthikira impeach ne muntu no ntoni sheria kuga ethero kuija maita jaire bo muinvite riambere rajaire rajathatu ate kuija mwe summons na bo change standing order chenu ethero ite gwitikiria fines no muntu aka summoned inya waziri aka summoned committee 2-3 times akareka kuija na ringa wa fine no ntu committee ya senate committee ya national assembly committee ya county assembly no mona high court no boringe muntu fine nikenda no muntu omba kurea fine na arega kurea na bora muntu no chumbura process yenu ya oversight buena vote yenu ya muntu kumwika kando kumwimpeach na bukera governor turetere muntu ungi urio kombotethia community ya county level niara kirikiria gutariria mawega nkabo jambeca chikuma ki thirikari nene kuja kiri thirikari cha matura no nandi turaretere 415 billion kiri counties cheto chionde hiyo ni shareable revenue ile yumita treasury iturachokere kwembeca chijite cha barabara through roads maintenance fuel levy fund a lot of money again chijite kwena grants nyingi from the donors na our development partners no chijite kwena mbeca nyingi mono from the national government so our consolidating mbeca choto almost 14-15 billion na watu kaitena oversight itena gutegerwa bwega kukareta thina nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Riboti ya Jeff Wagituma mutegero Meru TV ni gutwikira gatanta nteto chietu chia Meru TV rokiriro na ruo geta kurajanga chokera na mantu raja karindene nkathiti chietu na nyumene tutonyendene mubango jwa turinge ime Matthew ambayo inasema, and Jesus came and spoke to them saying, all power is given unto me in heaven and in the earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Yenda kujukia kanyagaka ntangasire akalibonde ba Meru County na bale bali ome Meru County Kenya yonde na diaspora nkujukie kanyagaka kubukaribisha musemanio nejo munene jura tukethera tuli na juu naria abothugusi east naria rutere rwa charia jura jukambiria rujo ntariki 14 mweri jwa August 2025 na ntariki 17 tukethera tuli na Grand Lounge ya kanisa yetu
nira tukurugura branch nao na tukethera tuli na kigongwana gikinene muno kira gikambiria kuma thainya ageni beshima bakethera ni Bishop Stephen Mureithi, Reverend Ann, Bishop Mugo wa kanisa ya Full Gospel Churches of Kenya. Kuni nkuria antu bashumiria kwa wingi tuthathagieni Jehova tukethera tuli na kurombera ajie na Murungu mwenenya agatutharima. Karibuni sana. See you there that day. Asante sana. Is given unto me in heaven and in earth. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyumba yaku na style ile ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku.